Metagas ni dap da kejingkemen ke bakrau kam tam ha ke bangyo snow but yo ya ka results jong ki kena science but commerce stream ha ke baka embos kelapan benam tax ni na ki science stream ni yo langut ke bio rank holders but na ki commerce stream pat ki de riungot ngim shimla expect hadu kata-kata na kini ki batch nama ba kini ki batch ki ba kila yo mat bun ke jing kham tam ke jing ta jung klam nei wat la kata ru na skul jung ni pat ni la ju ai men sim ni la ju ya kentu na ko ke por ba kan ni klam kan ni ka pandemic corona kam dei ban chu no pensi penting ni la ni pendu jing kermen dan ni sange no ya kata ke jing kai ring la nang ya bet shikmat re kan ni jing ya shikmat pat ke jing snosi kalong ba nim sim la yo ya kata kalat ban ya one ban kendu ha ka classroom ban shim ni ki class re haking king le jong hadu kan no ni shania ki kena ba kilong serious na kim long serious nim da tip hai kata re lim ba ki results ka bang yo menta usnam pat yo i ba kilong hi ki kena ki bala trish dom namana ki science ki i percentage ni la cross ka 90 91.4.41 so it's good percentage lagi commerce ru ngi i ba hadu nyo kandai pi nyo 0.77% kamut la majority la pass bagi kena nak skul jungi tengi di ban agi jing kublai ke bakapang bakrau ya ki kena jungi ki blai trestom ekonomi kai kham tam ki bla budin ya ki bat ki mi ki pak bla imen sim bat ni yang nang ya kin tu chu ya ki kena jungi bat ki kena ru ba habadon kamon kadon bet kalat lenti ladawan ke pandemic ni ladawan ke yang ya kendu ki jing stom ru re ladang ni kloy ban ya tristom ban ya le ya ki in se job akan ko pentah akan ko por ka batch ke bamenta usnam ke de truly batch ke bangi shim aka por pandemic ka batch ke bangi yo min sempat ke de p class 11 kala long kila yo ek foundation te kam don pandemic te haka class 12 ru kam de ba baro usnam re yakni ke batch bamenta usnam pat ke de batch ke balak ta na do class 11 bat class 12 te hangta king kata kam don kata ke jing kendu physically interactive classroom kam yo duna menta usnam kini ke batch ban ki batch ki ba nila yo macam senam te menta usnam ru ngi i na ka science stream ba ke skul jungi kam yo ki rank holders na do ban kong teng ma kini senam beladet ngi yo bar full ki science mo top 10 na senan ni sulu amar ong sa sisi na ka daw jong kini ke jing bangi kendu te ha ka wiker kom ru kalong kai ke ba le si ni ya kiwi ki kena na kiwi ki skul ni pen i ba kam de ta kasin antinis ke balak ban yo ya kira holders kiwi ki skul ru kiwi ki kena kila ban yo ya menta usnam yo i ba what happening ke jing eru kiwi bla shim seriously ya ka studies bla le ba ai ba tristom kila yo once kamat pi ha kata kom kalong jing ai men sim ru ya kiwi ba kam don ke ta ka bam la nila ba ya bangidon kata kam mon ko bajwa te nakit wat nakit skul jungi pet menta usnam re ini ki bat ki bayo langut kirang holders ki khasi sudah mo kita ki don bok namar ba hakani ke pandemic bon ki kena ki bam de nak ki state mo ki bam de ha ki jat ni jungi kim sim la yo kalat te ki babon ki bayo hakani ke science le ki class ladang nyo ya ki students ha ki science stream menta usnam bon ki khasi te nak ta daw kini khasi jungi ru kipen ikan bangila te ngismo yo men sim ha bangyu i kena jungi ki wan chakmat ba kim dei tang kiwi kila ban le ni ngila ban le te kini ke ku bori kiwi ki kena jungi ru bakin dei ban trestom ba kin job